E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei awa uli. Ua whaasalaina le ali ili masfulu tausanga le matua ia e Sarona David Lolonga le whatoa whaalawi loa lona suawhai le aso na ia tutuina ni afise lua na mafuayo na mu le Loafers Lodge i Newtown i Wellingtone i le aso se fulu ono me lua whelua tolu ma maliliwa i tangata e toa 5. Ua toe tolopo e le whamasinonga mawalunga i suva le whai ungon mata upolo o whaanga solo, whaasanga i le sa avea mua mua ma palemia ia Panimarama, whaapea fo i le sa avea mua mua ma komesino leo leo City Veni Quiliho, ua toe tolopo i le aso lua o ke topa le tausanga nei. Ua talosanga le whamasino i a Thushara Raja Sin, mo nisi whamatalanga mai i tue lua, i le whaawinga i no vaenga patino le whaavai o fiti, o lo molia Panimarama i le molia ngai tasi, o lo na whaia leo whaatonunga le tala whengai i se tangata o ofisa o le malo. O tua inga o lo ta ua e whaapea, i le wao le aso lua tasi o mema le aso se fuluvalo au kuso lua whelua tasi, na ia whaatonui nai le sui komisino leo leo i le nā taimi, Rusia te tudravu, ina ia whaamuta le tautua a Sātini Penieli Ratei, mato masina ulu, o molianga o lo ta ua e whaapea, na whaamatau e Panimarama ia tudravu e ono whaatea, pe a whaina te leo sita ia le whaatonunga e whaatea ia li ofisa e toa lua. O lo o molia Quiliho i molianga i lua o le whaonga sese o lona tofinga, ma o lo o tua ia i le sao leilo i longa o le whaai unga atu travu, e whaatatau ia leo leo, ma tua ia i le leo sita ia o tula fono tala wheanga ia leo leo. O le vai aso nei na wala awai i luma le whaamasinonga i sini, le mata upua lea li isoka ia Clayton Lewis, le analoka ina leo leo i le tausanga taluai. Ona ole tau mawhai ia maua pe whaasalaina i yellow cards po pe pasamasama i ta alonga soka e tolu, ina ia mawai ni ta ise fulu afe tala mai ni peti-petinga whaasoli tula fono i ta alonga soka, na moli mau Lewis, e whaapea o le kapeteni o le au na whaatonu ina ia tamawhai e mawasana pe pasamasama i le taimi o ta alonga, ai munimuliane tutongi atu le se fulu afe tala. O le kapeteni o le au le MacArthur team, Ulysses Davila, le sa taita ia le peti-petinga, po o le polkalame e mawai tupei awala palapala, mai tonu yellow cards na ia whaatonu ina inisi o le au, ina ia maua i ia ta alonga, na whailoi pepa mai le whaamasinonga, na ia ise tangata mai i Amerika i saute, sa whaatonu ina Davila, i le whaafeu ia inga o tupe e winga ni peti-petinga, na whina watu le lo ia Lewis, e whaapea sa whaamalosia le kapeteni Lewis e soli le tula fono. Ona na mo o mia le kapeteni se tangata lona wha, ia wha ia yellow cards e maua i ta alonga, na laiona tu lei Lewis ia maua seisi pe pasamasama, a o le taimitonu leo lo ofea ngai Lewis ma whaafi tauli, o le taumawhai e ta ofi le ta alo i ta alonga whai tupe. E tonu molianga ua molia le kapeteni o le au, ma o se taimi o le aso e tali ai i ona molianga. Ua mai tauina le pauila lo numero tangata o ina le aveta avale suitia i tausanga o tuanai, ai walangalanga ai fo i manatu, pe ole ai se afia ngai tupulanga talavou sa ilinga luenga mo le numanai, ai mai senga luenga aveta avale. Faalie Mark Wotton mai le Talent Central a Palmerston o le papuipui mo tupulanga le taimi nei, e whaingata ai o na mawaninga luenga o na ole le ai o ni laisene aveta avale. Na whaatuina i le Talent Central ni Polkalame i Manawatu, e whesosoani ai i talavou e fia maua ni laisene. Na o atu fo ila lato whesosoani e whaanga solo a onga ma Polkalame tutono a onga, e whaiai ni a onga su e laisene a wao ma le laisene lona lua. O le toa tele o talavou e filifili e aveina ta avale otometi, ma ua moni maule tele o kamupani ma pisinisi, ua suia lato ta avale i falwhainga luenga i ta avale otometi. Ona ole toa tele o tangata whainga luenga e le iloa suitia, e uile mawalunga le numero talavou wa mawalai sene mai i Polkalame a le Talent Central peitai na Sāmoa Wotton na le toi mawa se fisosoani tupe le tausanga nei, le ana whaatupe ai e le MSD lea Polkalame. Na langolango malo si nisi o taitai o malo au whaatasi, le saunoanga a le minista o le waifafo New Zealand, wa wasamana ia Winston Peters,
Na whaasoa ai inisio te etai o le fono malo au whaatasi, mo suingo le tau, le olo whaanga solo i New Yorka. Na lausu Peters mo le malu tai awa ta etai o malo au whaatasi, le ana ta etai fono i le sui o tuvalu, e tala noi nai whaafitau li tau i le suingo le tau, ma le si o le suasami. Na whaasoa Peters e whaapea, e whaatunu te tele e iai Saina, Initia, Lucia, ma le United States, o loo whaaleangaina le si o manga, ma te tele ai a fianga i le swingo le tau. Ai se lau iwas fulutasi atunu o loo whianga i ai ma a fianga. Na whaatonu ina tu stala i tu ua le potufono, ina wa mai a se saunoanga Peters, o le tai au la stona i taimi New Zealand, e whai aila na saunoanga whaapitoa, e whai masui o New Zealand, i le fono a malo au whaatasi. E amatatu ila so na amatafa nga solo ni tapula a motupulanga talavou i lungo le Facebook ma le Messenger pe ona whaasila i le meta i le so petai o loo whaitio ina pea le kamupani i le lava o le vaai mamao ma sa o loo taia laina i le whaonga aina e tupulanga talavou ta i se fulu ono tausanga nga ilalo e mawhai ai ona o lato tau fiofi mea le e anga i ai talavou i lungo le Facebook. Whaalia le whaatono le meta i le nei tulangi Mia Garlic e whaapea o le a otometi lava le pui malu o upinga ofisa o tainga o le Facebook mo talavou ta i se fulu ono tausanga malalo ifo. Whaatapula a fo i tangata mawhai ona la foina i tupulanga talavou ni fe autustusia awala tu i le Messenger. E amatatu i le se fulu le pōna ta ofi le toi whaailoina i tupulanga talavou o notifications ma ole a whaia fo i pa pui i mea e le tataona wa aipe matamata i ai i lungo le Facebook. O le ai fo i lava no e mawhai ai e mātua o na poloka talavou mai le whaonganga o le Instagram, Facebook, ma le Messenger i le levo le pō. O le amawhai fo i e mātua o na whaitau i fe autustusia e fe lafoa ai mai lo ai tangata o lo whaia tala noanga ma lato whanau. O le aso se fulu o te se mai amatai le saa a Australia. E whaasai ta mai tila loi fo le tai se fulu ono tausanga o na o inunga o pengo fiso tainga. Le olo vava ai e fo i New Zealand e whaatai tai a Aotearoa. I tai ala fo le amo o mia ai e le talavou sonata po se ID e whaamao ni ai whaamau maunga pe a fia te tala sana i tu lau i le Facebook e mo o mia fo i se whaamao ninga mai se tangata matua. Ua telefa la potopotonga po o charities ua mo mia ni wila e fua ina atu e tangata o na wasi itia mo alunga le numero tangata e whaonga ina wila vili vae e feo ai i le taulanga i Wellington e whaasao mai ei tupe whaalu mai i penisini ma le totongi o paka ta avale. O na pōna whaataunu ina i le isi whaamoe a le eke rua re-bicycle e whaatau atu ai wila vili vae i se taupa mana umi laina o lo tutua i tangata e fia maua ni wila o lo maua ni fisosoani tautupe a whaala putuputonga mai le pulenga anu o Wellington. Whaapea ai ma wila tuwai na o foina atu e pisi nisi e whaatau ai wila. E lato titalia ina foi wila wa leanga e mawhaiona lato toi whaalelea ai whaatau atu i se taupa a wale mamalu lau tele. O isi tangata na o atu e talosanga moni wila e mo o mia wila e feo ai o na olele ai o ni laisene ave ta avale. E iai nisi na o atu e whaapea o iai alato ta avale ai e mawhaiona sui tūlanga wila i malanga pupu whaatai inga o ni whaataunga mai i whale o loa lata. E talitonu se tasi o pule a onga i Queenstown, e ono pa maulalo le numero tamaiti a onga, e o atu i a onga pe a whataunu ina le fuafuanga, e ave e se ai au ngā pasi e se fulu, na maasani ona ave ai tamaiti i a onga. E ono lamati ai fo iso i fuo tamaiti a onga, pe a anga i atu i le a onga ma le taimi e tu ua ai. E to alua se lau fitu tasi tamaiti a onga e anga wa ai whaonga le au ngā pasi, e momoli ai i a onga ma piki pe atu ua le a onga. Whaalia le pule a onga se tasi wa onga i Queenstown, e te lese a fianga i tamaiti a onga ma pāketia a inga, pe a whai ai ave sea ia au ngā pasi. I se whamatalanga mali matanga luenga wa onga, e whaapea o le a tālia ni finangalo whaalia mai i a onga o le a fia, pe a whaapea e whaataunu uina i a suinga, a ele i whaia se whaai unga.
Ua whaamaonia mai le matanga luenga o le vai fafo, o lo ngā lulue e fesosoani i se tangata New Zealand, o lo tālia no na whaasalanga i le United States, ai le o tau fie se ofisa whai pepa malanga. I se whaamatalanga mai tu se tala na whaamanino ai, o le atau le alea o lo tālia le walawina o lana mata upu i luma le whaamasinonga i Amerika, talu mai le maasina o au kuso, o molianga whaasanga i le atau le alea, o lona whaa o lima lea i se leo leo, ma o lo ngā lulue whaatasi le ofisa whai pepa malanga a Amerika ma le ofisa o tiute e ilo lea mata upu. E tusa ma le lua se lau fitu tamaiti ua whengai nei ma whaafita auli, ta lona whaamuta le kainga ora kone karatea o latou ainga, ma whaatea ese ma whale nofo maututongi, ona o pili ele i tutongi ina, ma mionga le tala whengai, na o latou soli aitu la fono mo whale nofo maututongi, o iu lai le tau sangata luaina a mata whaamamaluina aitu la fono foa le malo, e ma whaiai ona ave ese whaamalosi tangata nofo maututongi, pe a le tutongi ina rents, pe whaali lia foia mionga le tala whengai, e tusa lava pe o ainga e iai whanawiti. Talona whaamamaluina le atu la fono, ua si itia mawalunga i le 5% ainga ua ave esea whaamalosi e le kainga ora. Na whautuaina le au whaito whao mata uputau i le puipuinga o tamaiti, e whaapea o le atu la fono, e mawhai ai o na tele ainga matamaiti, e le aini whale e nonofoai. I se li poti a se whala potopotonga e fesosoani i tangata i le aini whale nonofoai, e whaapea ua si itia le numero o tangata i momoe i lumo whale o loa, e au fiai matamaitia o ngā mai whafo ato New Zealand. O le amatanga o le masina nei na whaalawi loa i le malo le fesosoani, ua whaupopo mo tangata i le aini whale e momoe ai. I whaamamaunga le pulenga nua au kilani, na whaamawina ai e ono se laulima se fulu tangata i le aini whale nonofoai, i ai anuari o le tausanga nei, si itia mai le whase laulua ono sai ai i a se te mo le luafe lua whaa, e silia ma le valu se launa i ai i le masina o me. I whafoato New Zealand, e silia ma le toa afe tamaiti na mamai pe ona nai me aina ngaosi mo tamaiti a onga i nisio pitonuu i Indonesia, e wha pitonuu i West Java na a fia tamaiti mai i a tau mafa, ma ua tau fia le tu mawai le polkalame e maua fua i a tamaiti a onga tau mafa. A o le tula i mai le whawhitau li le vai aso nei, e le titi fo ma le ono afe whase lau lima lua tamaiti na a fia i tau mafa o ona mai i lea polkalame, ta luona whaalawi loa ia Januari, e tusai malili poti a le Think Tank Network for Education Watch, ua whaailoa le maalola pata inga mo le tele o pitonuu, ina ia nofo uta i ia tau mafa o ona. I taalonga, o le alio Adi Savea o le aavea makapeteni o le oropeleki i le taalonga mua mo le Bledisloe Cup i le whaaiunga o le vaiaso, a o malolo mai ai Scott Barrett, ona o manu anga i lona tau au. O le aupe ona whaalawilo mai numera tasi Ethan D. Crute, Cody Taylor numera lua, tolu Tyrell Lomax, fa Fabian Holland, 5 tupova a Simon Parker numera 1, fitu Adi Savea o le kapiteni, Wallace Titi numera 8, Hiva Cam Roygard, sefulu Bowden Barrett, sefulu tasi Caleb Clark, Jody Barrett, sefulu lua, sefulu tolu Billy Proctor, sefulu fa Leroy Carter, male sefulu 5 o Will Jordan, o lau whaaleo ua iai Samisoni Taukeaho, Tamaiti Williams, Fletcher Niwo, Patrick Tupulotu, Peter Lakai, Cortez Ratima, Gwen Tupaya, ma Damien Mackenzie. O le 5 minute te ai le 5 i le afiafia tae ao, e taa ai i le malae i Eden Parki au Kilani. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.